sudce današnje utakmice. Glavna sudačka trojka dolazi iz Poljske. Glavni sudac je Hubert Cijević. Pomoćni suci su Konrad Sapela i Tomaš Vojno. Četvrti sudac je Armando Lušetić, naravno iz Hrvatske. Delegat suzdeta je Eduard Dervišaj iz Španjolske. Kontrolor Asim Kudajev, Azerbejdžan. Azione condivisa. Glavni sudac susreta Hubert Cijević označio kraj utakmice prvog kola Interprotokupa između Rijeke i Renove iz Makedonije, rezultat 0:0. Ne, vi berete,